uyu mugore y'imyaka 8 ukunda umukozi Imana icyo atanyubaha ikibazo kirihe. I try to tell my wife how she needs to be. Nagerageza kubwira umugore wanjye ko agomba kumera. I try to tell her what she needs to be thinking. Namubwira ko agomba gutekereza. I'm trying to pastor her. Ndetse nkagerageza kumbera umushumba. So she will agree with me. Mu by'ukuri rimwe ntanyumve nitwemera. Because I want my wife to follow me. Kubera ko jewe ndashaka umugore wanjye ankurikira. But my wife is her own person. Ariko mwibuke ko umugore wanjye nawe n'umuntu ku giti cye. She has her own mind. Afite uko atekereza. She's smart. Kandi atekereza neza burya. And she can see in me. Ndetse akandeba. The orphan heart. Akabona ndi imfubyi gusa ifite umutima w'ubufubyi. And she knows that I do not know everything. Kandi icyo narizi umugore yaranziho yarazi ko ntazi byose. But I am telling her, trust me. Nkamubwira nti Trust me, I know. Nyizera kuki utanyizera wa mugore we. I have been to seminary. Njyewe nagiye muri seminari ndiga amashuri n'amazeyo. But we kept having conflict. Ariko ni gute dufite intambara hagati yanjye nawe kuki utanyumva neza. So one day I said to my wife, we are going to get counseling. Umugore umunsi umwe n'abandi badamu aho bigeze rero tujye gushaka umujyanama. We're going to go to one of the most well-known Christian counselors in America. Tugiye gushaka umuntu umujyanama ukomeye wa mbere muri Amerika duhure nawe ikibazo kirakomeye. We're going to go right to the top. Tugiye kujya kuba hejuru rutabandi bose. We're going to get the smartest counselor. Tugiye kureba umujyanama uhambaye muri Amerika. And he will help you. Mu by'ukuri nta ikimujyana uyu mugabo azagufasha. Azafasha umugore. So my wife said, okay, let's go. Badamu baravuga ati nta kibazo reka tugende. We go to the counselor. Bajya kureba umujyanama. And he asked my wife, what do you think the problem is? Abaza madamu atari ko utekereza ku kibazo kiri. And she tells him stories. Madamu azana inkuru. But I am thinking, wait till it's my turn. Ndavuga nti reka mvuge byose nanjye baraza kumbaza. When I tell my story, nimubwira ibyanjye, he will see she is the problem. Arahita amenya ko umugore ari we kibazo. And so the counselor said, Paul, tell me your story. What do you think the problem in your marriage is? And I said, oh, I'm the man of God. I know. And I said, this woman, she is so controlling. She's trying to control everything. And I thought the counselor would say, yes. You are a wise man. We need to fix your life. But he didn't say that. Instead, he asked me a question. He said, Paul, why do people want to control? And I thought, oh, I've never thought about that. Why would anybody want to control? And then I said, oh, I know. They want to control when they are afraid. And then he asked me another question. Paul, are you ever afraid? In that moment, I got a revelation. I am the controller. But I was blind.
I was deceived. naribeshyaga. I'm trying to control my wife. Bene data na control umugore wanjye birenze. I'm the one who's afraid. Usanga ikibazo ari jewe. And now I'm not looking at my wife. Ubu rero narahinduye ntabwo nkireba ku mugore. She's not the problem. Umudamu wanjye ntabwo ari we kibazo. I am the problem. Ikibazo ni jewe. My whole life changed that day. Kuva uwo mwanya ubuzima bwanjye bwarahindutse. Because God gave me a key. Uwo mwanya narakize. He gave me a very important key that unlocks the whole world. Yampaye urufunguzo rumwe rukingura ubuzima bwanjye bw'isi yose. Because the whole world is controlled by fear. Kubera yuko isi yose mubona ikontororwa n'ubwoba. And when we're full of fear, we try to take control. Kandi iyo twuzuye ubwoba dukontorora ibintu byose. And when you are trying to control things, you are not loving. Kandi ndababwiza ukuri iyo ukontorora ibintu byose burya nta rukundo ruba rurimo. And the reason that you're afraid is because you don't know that you are loved. Impamvu dufite ubwoba twese nuko tuzi ko tudakunzwe n'Imana. And that was the beginning of my journey again, to start seeing the orphan heart in me. Noneho mba ntangiye urugendo rushya rwo kubona umupfubyi icyo ari cyo, umuntu w'imfubyi, umwana w'imfubyi. Wow. Wow. In 1 John chapter 4, Yohana wa mbere ibice 4 there's a very powerful verse. hari umurongo ukomeye cyane. And this verse has changed my life. Kandi uyu murongo wahinduye ubuzima bwanjye. The Apostle John, who is the apostle of love, Intumwa Yohana, intumwa y'urukundo, in chapter 4, he tells us about the love that God has for us. mu bice 4 yatubwiye icyo Imana idufitiye. That because of this love, he has made us his children. Kubera urukundo rwe rwaduhinduye abana. And he calls us to abide in the Father's love. Tutumye tuba munsi y'urukundo rw'Umwana. He said, let the Father's love abide in you. Yaravuze ngo mureke urukundo rw'Imana rube muri mwe. But in verse 16, Murongo wa 16 he says this: yavuze aya magambo. we have come to know Twamenye yuko and to believe. ndetse twarize. We have come to know Twaje kumenya and to believe ndetse no twizeye the love the Father has for us. kubw'urukundo Umwana dufitiye. He is describing something that is experiential. Imana yagaragarije ikintu cy'umwuka. He is describing something that should be true for every born-again believer. Yahishuriye abantu bose babizera ukuri kw'ijambo ry'Imana. That if we have truly come into this relationship with the God who loves us, Agaragaza yuko nituhishurirwa urukundo rw'Umwami, something happens to us. hari ibitangaza bizamanukira ubuzima Something bwacu. happens that changes us forever. Ndetse nidusobanukirwa tuzahindurwa by'ukuri bya burundu. And this is part of the preparation for how we will live in the earth. Ndetse nibwo guhishurirwa buryo tuzabaho kuri iyi si, And then how we will live in heaven. ndetse n'uburyo tuzabaho mu ijuru. Because everything about our life in the earth is about relationship with God. Mbese kubaho kwacu konyine ubuzima bwacu kibugize n'ubusabane bwacu n'Imana. And everything about our experience in heaven will be about relationship with Father. Ndetse nitugera mu ijuru nta kindi tuzakora, bizaba ari ubusabane bwacu na Data. And so there are two things that need to be the sign of this relationship. Ndetse hari ibintu bibiri bigomba kuba ikimenyetso cy'ubusabane na Data. Two things that we experience every day. Ibintu bibiri twese tunyuramo. I want this to be true of my life every single day. Basenga ngo ibi bimbere bw'ubuzima bwa buri munsi wose. That I know something Kugira ngo ngire icyo menya and I believe something. kandi ngire icyo nizera. What do I know? Ese nzi iki? What do I really know? Ese njyewe nabanza iki neza? That he loves me. Nzi ko Yesu ankunda. Icyo ndakizi ntashidikanya. Amen. How deep is the love? Mbese urukundo How great is this love? rukomeye, mbese urukundo rwa rungana iki? Dukunda bingana iki? I may not understand it. Ushobora kutamenya ikigero cy'urukundo dufitiye. But do I know? Ariko se nabanze ko Have I experienced it? ese naba narigeze numva ubwo busabane narabwumvise muri gihe. Do I want to experience his love at the greatest level possible?
mbese nabashaka kumenya ubunini bw'urukundo rw'umwami. How much love does the Father want to bring to you in this life? mbese ni ruhe rukundo rungana iki umwami ashaka kutuzanira twe bari hano? Have you ever thought about that? mwaba mwaribajije ubugari cyangwa ubunini bw'urukundo umwami ashaka kuduha? It's not enough for us to preach about the love of God. ntabwo bihagije kubwiriza ku gukunda Imana gusa. It's not enough for us to bring the John 3:16 promise. ntabwo bihagije kuko ku masezerano yo Yohana 3:16 twigisha kenshi. We were made for more than that. ariko twese twatoranyijwe. This word that the Apostle John uses in this verse, in the Greek, ijambo Yohana yakoresheje mu kigiriki muri iki gice, it's not a word that describes something you have in your head. ntabwo ari ibintu bisobanura ibintu dufite mu mitwe yacu gusa. It's something that you know by experience. ni ibintu twumva binyuze mu byo tunyuramo. It's the same word that is used to describe the love between a husband and a wife. ndetse bigereranywa n'urukundo rusobanurwa hagati y'umugabo n'umugore. That because the man and the woman have, he will keep telling me that he made me for himself. He will love me tomorrow. I expect it. See, I know this about my own wife. I know she loves me. I have experienced her love for so many years. I know when I wake up tomorrow, she will be there. And I know how she will feel about me tomorrow. I expect it. You know what that does to you? It makes you secure. Oh. It helps you to know that you're valuable. And when the one who made the world loves you like that, when the one who made every person on this planet, when he has put that kind of love on you, you should know something about you. Who are you? I am loved. Why are you loved? I am. The people asked Jesus, who do you think you are? And he said, I am. He did not tell them what he does. He said, I am. I have been with the Father. I will always be with the Father. We are one. I am. I am not loved because of what I will do. I am not loved because I measure up to something. I'm not loved because I have become perfect. I'm loved because I am. I am His. I was His idea. I did not exist until He thought of me. And why did He think of me? Because He wanted me. Do you know that? Has it ever gone deep into your heart? Did you know the love that He has for you? You know how He feels about you. You know the thoughts that He has for you. Wow. You know, when you first start getting a revelation of this, it makes you want to cry.
ndababwiza ukuri niturashaka guhishurirwa urukundo n'uburyo dukunda urumva hari amarira atangiye kuza amaso. All of the pain of your rejection. Utangira kwibaza abo wategeza kuba kwanga kandi Imana igukunda. The pain of the people that have pushed you away. Abantu bagusunitse bakagusunika hirya bakagusohora. The pain of being lonely. Uratekereza agahinda ko kuba wenyine. Uratekereza uburyo wabaye wenyine baragutaye. His love comes and it pours into that place. Urukundo rwaza none rwuzuze hahandi ahagahinda kandi utangire kubyumva amarira aze mu mutima wawe. And it begins to heal you. Atangira kugukiza, utangire gukira. This love is a healing love. Urukundo rw'umwami n'urukundo rukiza. It's like medicine to the soul. Ndetse ni nko kubwiriza ku mwuka, ukubwira umuntu uburyo bw'umwuka. The Apostle John tells us, Ntumwa Yohana yaravuze, we have come to know and to believe this love. Twaje kumenya no kwizera urukundo rwe. And he says, by this happening to us, kubera ko ibi byatubayeho, love is perfected in us. Urukundo nirwo ruduhaza, nirwo rutwuzuza, nirwo rutugize. Love is made complete in us. Twujujwe n'urukundo rw'umwami. I want to tell you that our Father will not rest until we know all of His love. Imana ntabwo izigera isinzira n'umunsi n'umwe kugeza igihe tuzagera ku gipimo cyo kumenya urukundo rwayo. There are so many places in my heart that have been wounded and I feel like an orphan. Hari ibice byinshi mu mutima wanjye byakomerekejwe ngiramo ibisebe byinshi. There's so many places within my past experience where I had believed the lies that caused me to be afraid. Hari kenshi mu buzima bw'umurimo w'Imana nakoze kenshi nakiriye ibinyoma byinshi nizera ubuyobe bwinshi kubera ko nari mfite mu bwoba. And God wants His love to come into every place in my life. Imana icyo ishaka ni ukuzana urukundo rwayo, ikuza muri bya byumba byose byakomeretse ikabyuza urukundo rwayo. The places deep inside of me that I don't even know are there. Hari n'ibice mu mubiri wacu nari nzi ko harimo ubusa ariko umwami yarajuzuzamo urukundo rwe. The human heart is very deep. Kandi urukundo rwe ni runini. And the Bible says, who can know the human heart? Ni Bibiliya ngo ninde wamenya umutima w'umuntu? There's so many things within us that are hidden to ourselves. Bene data hari ibintu ngo byinshi bihishe mu mitima yacu. But the Holy Spirit knows. Ariko Mwuka Wera niwe wenyine. The Holy Spirit knows what's going on inside of me. Mwuka Wera niwe umenya ibigenda mu mutima wanjye. He knows where I'm afraid. Azi ibyo ntinya. He knows where I feel inferior. Azi ibyo niyumvira ko mfitiye ubwoba. He knows where I struggle to love myself. Azi uburyo mpangana no kwikunda ubwanjye. And that's where He comes to pour the niyo love. mpamvu urukundo rw'umwami ruza rugasuka muri ya myobo yo mitima yacu ituzuye. He wants me to become perfect in love. Ashaka ko twuzuzwa n'urukundo Not rwe. perfect in the way I live my life. Atari kuzuzwa ibindi ariko kuzuzwa urukundo rw'umwami. But perfect in His love. Ariko tukuzuzwa mu rukundo rwa Yesu. And the Apostle John tells us that when that love is perfected in us, Ntumwa Yohana aravuga ngo igihe tuzuzuzwa urukundo rw'umwami, we begin to have a confidence that we've never had before. tuzatangira gushira amanga kuruta uko twigeze dushira amanga ukundi. We begin to see ourselves in a way we've never dared to think about ourselves. Tuzatangira kwitekereza kuruta uko twitekerejeho mbere. Every person in this room, this is what you want. Buri muntu wese uri aha ngaha Imana izi icyo ukeneye. You don't want to be small. You don't want to be insignificant. Ntago ukwiye kubura aho usa nk'usuzuguritse. You don't want to live as someone with no value. Ntago Imana yifuza ko tuba nk'abantu badafite agaciro. You want to be big. Imana yifuza ko tuba twuzura, twaba banini. Not because of pride. Atari mu rwego rwo kugira ngo twibone tugire ubwibone bwinshi. But you were made for this. Ariko ndagira ngo babwire ngo mwaremewe kuba abantu b'agaciro kenshi imbere y'Imana. Something deep inside of you knows. Mu mutima wawe urabizi. Because you were made in His image. Kandi ko twari mu ishusho y'Imana. So something in you already knows. Murabizi rero. I was made for more. Umenye ko twaremewe kubona ibirenze ibyo dutekereza. I'm fearfully and wonderfully made. Ndetse ukamenya ngo jyewe naratoranyijwe, nararemwe, nuzuye. My mind. Bitekerezo yanjye. Is brilliant. Bwenge bwanjye. He's given me an imagination. Imana impa gutekereza no kwibwira. And I can see things. Nkabona ibintu. I can dream things.
nkarota inzozi. I see the possibilities. Habona ubushobozi bw'ibishoboka. I see the potential. Habona ubushobozi. And it calls to you. Bigatuma deep calling unto deep. Ugahamba ko amagabo birenze mu byumviro byawe. I was made for more. Naremewe byinshi birenze byo mbona n'ibyo ndi. This is not pride. Ntago ari ubwibone mu by'ukuri. Mwaremewe ko abantu bakomeye atari ubwibone gusa. We know that we want to be humble. Ndabizi twese dushaka gucishwa guca bugufi. God gives grace to the humble. Imana burya ngo ihe ubuntu abaciye bugufi. And those who are proud he puts down. Ariko abishyira hejuru ngo bacisha bugufi. But it is not humility for you to see yourself less than who God said you are. Ariko ndajya mbabwire rero ntago biri mu buryo bw'Imana kwireba nk'uciye bugufi ngo ugaragaze ko woroshye oya ntago ari umugambi w'Imana kwisuzugura. It is humility for you to see yourself as you really are. No guca bugufi nyako n'ukwibona uriwe mu Mana. You don't have to be greater, you don't have to be less. Ntago ukwiye kuba igitangaza ariko nanone ntago ukwiye kuba nyakatsi. I am. Nduwo. And I don't have to prove it to you. Ndetse nta muntu ugomba kuza kubikubwira kukambaye ugomba kubimenya wowe nk'uwaremwe n'Imana. Because I'm not afraid of what you think. Ariko ugomba kudatinya igitekerezo. The reason we have pride is that we're afraid of what other people think about it. Impamvu dufite ubwoba nshuti zanjye ngo ni ubwoba bw'ibyo dutekereza ko abantu badutekereza. And so we try to pretend that we are something that we're not. Utekereza ko abantu bagutekereza ukuntu ukagenda kwishushanya ngo bereke ko utari cyo batekereza. But when you know who God made you to be, ariko nitumenya abo turi mu Mana, you don't need to be somebody else. Ntabwo ukeneye kuba mu buzima bw'undi. You've already seen your own greatness. Wamaze kumenya neza. You've already seen the image of God in you. Umaze kumenya uri we. You already know you carry the glory. Wamaze kumenya ko wakira icyubahiro cy'Imana. You already know that everything has been given to you. Ndetse mwamenye ko Imana yamaze kubaha byose. So there's nothing to prove. Nta kintu gisaba kubigaragaza. Amen. And nothing to defend. Nta kintu gishobora kunanira abasobanukiwe ibyo ngibyo. We spend so much time defending ourselves. Bene data twamaze igihe kinini cyane twisobanura imbere y'abantu. Ukisobanura wapi? But when you know who you are, ariko numenye uri we, and you believe it, kandi ukabyizera, it doesn't matter what anybody else says. Ntacyo bivuze icyo abantu bagutekerezaho. Nothing to defend. Nta gusabwa kugenda wisobanura. Menya uri we uhagarare mu nzira y'Imana gusa. Amen. 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 Do you know how many arguments this would stop? Muzi ko nuko rushya ibintu uzahagarika bya bisobanuro wagiraga za ntambara nyinshi. Most of our conflict with other people is us defending ourselves. Kenshi ntambara tugirana n'abantu burya ngo no kwisobanura ngo tubereke ko ibyo batekereza atari cyo turi. Tukajya mu ntambara. Even some of our preaching is trying to defend ourselves as men of God. Ndetse n'ibyanditswe tukabitegura kugira ngo tutange ikibwiriza ariko ngewe babwira ndavugana namwe. Namubwiraga pastor muri ndagwira. Ikibazo cyari kuri izi speaker zitakoraga. Bari nibo bashinzwe gusemura muri komite batazambaza impamvu ndasemuye ariko kandi n'umuyobozi hano pastor